Barangan sia didinya. Jelas kenapa bro? Nyaho. Sedang aing tinggal nih. Jelas. Bang Anis sih kok samping. Atuh di daripada di imah orang loyok-loyok dengan hiburan. PPKM. Dengan hiburan bukan ayah di mana? PPKM. Ngomongin eta. Ayo emang naon PPKM. Bulan kita menikah. Setuju. Naon sih? Tuh, kan ditutup segala saya. Iya, gara-gara PPKM ya. Siap PPKM di PPKM. Emang lo nya? Emangnya? Lain ge PPKM sekolah semua. Saya tadi ribut bae naon. Saha emang ngomongna? Ih, bener PPKM. Macak sia lah. Sahabot tah. Samping, si padu bae bungkus-bungkus. Asian ngomong salah bae. PPKM. Ribut bae sia. Gaji urang jalan mana yuk? Kita bae. Atuh kira ribut bae pusing aing mah. Lewat mana ya urang ka dituna? Bingung kan itu ya. Tuh, aing lihat lah. Aing gila. Awas. Aisin naonan. Kayak si kuali. Biar las ya. Naon sih ya? Tawarnya gitunya. Gigi segala. Gerakan Ada itu. sia, pocong sia. Siap biasa banyak tuh. Pocong sia tinya pi. Usah saya. Lepas mantap, guys, main bisa ulin. Buset. Pocong, kau ngagetan aing. Eta sekunaon berarasa, Cong. Sikihan jelema. Ditanya pocong luk-luk kan. Terakhir bisu nasib ya, Cong. Aduh, Cong. Mun jadi setan mah kos aing bisa hiber. Bisa ngomong, yang beritanya lompat di kos lonjong. Pantes bes ya mah dikihan ge selontong sayur. Sorry si pocong. Ya ilah, malah ngilang iya pocong teh. Kumaha cenah rek ngomong. Can ditanya saha nu ngihan. Nasib ocong. Amat kayaknya sebenarnya. Kok serem amat ya umurnya. Aduh. Kok mereka bulu ya awak. Aduh. Mereka bulu. Serius. Aduh, buat aing hidung apa berikan bulu yuk, aing sian. Pocong.
Pocong apa bencong cia? Pocong lain. Aman tanya. Aduh, cok. Aduh. Aduh. Cok. Aduh, cok. Orang ngiluin aing tadi. Cok. Cok. Aisyah sieun. Masa pocong sieun setan. Di mana papatah? Apa sih? Di mana ya pocong sieun setan? Cok. Maaf ya, Cong, di lingkaran sengaja. Sekebal awat ki. Pembal di mana? Oh, lain buan di tadi. Lain saya kata ki didinya. Pang teh. Oh, iya. Coba lengit nih. Barangan sia. Kenapa bro? Nyaho. Sudah itu kan. Ih, jelas. Nyelejurik bae. Nyaho tuh budak berangan. Kos nyelejurik. Dasar keingos lilau. Emang wani ka jurik? Ya, tabang jurik. Wani. Wani. Bener. Oh sih, sarua botak mah. Ih, pang sia. Atuh miripan pas tuyul. Sia emang sieun jasa ka jurik. Hah, sieun teh sieun sih ayam mah lumpat. Tabang jurik. Oh sih botak sih. Sieun ngaing botak. Ke mana tuh? Ih. Asa pernah? Bicara las tahu udah. Ih, bener lu kasih. Iya. Ayo tinggalkan sorangan baru rangan atau udahnya. Ih. Ya. Udah mereka karat dulu. Pocong lain. Bener pocong. Joget yuk. Pocong kan? Pocong! Pocong! Patungin siya, pabulat. Siya idong. Jadi, naon sih kan lumpat? Ay sila man ganaon. Saan si Ilon? Naon sila lumpat dak? Yung naon? Yung naon? Eta lontong beungkeut. Naon to? Pocong. Pocong. Di mana? Pocong. Ayo udah kunaon ieu dia. Pocong. Aduh. Melalau dah kieu. Cang. Dinaonkeun ieu, Cang? Siapa teh nyaho kelangi deuk can nyiceunan. Cang kedengeran nyanyi lu pingsan di mana nya nu nangan. Ah, lanan beda. Woi, bangun woi. Cara tancapnya udahan. Gini aku beneran di tahun. Sudah diisi.